Cuantos meses antes del Pascua, mayoría del mga overseas Filipino workers ta prinsipya imbia mga balikbayan boxes kundi ila pamilya na pais. Por eso, el Departamento de Negosyo y Industria o DTI tadali aviso kon mga OFW para asegura que accredited na DTI ang mga cargo forwarders onde sila imbia. Asegun kon el Provincial Director del DTI Engineer Rolando Acuña, manadya sila report ya recibi onde tiene mga balikbayan boxes, hindi talyaga kon mga pamilya na syudad. Cuantos también según te descubrí abierto ya mga carga y no hay más el otro mga cosas adentro. Sabi man tuara, cerca ya el Disyembre, September ya kita, cerca December, and December, talisim mga giving, and mga packages sali afuera, mga balikbayan boxes, specialmente, and then muchos mga regalo, mga imbiyaw, tasalya na afuera. So, tablaga na yun kung nakelos mga tiyan intention, of course, in the mga packages. So, they have to make sure na akil mga cargo forwarder, akil mga forwarders ganito atun, debe akil registraw, debe akil legitimate. Debe según pidimira con el Certificate of Registration del mga cargo forwarders, haber asegura que registrado este y tiene licencia para opera. In the past, siya kita ya uyi na kwanto mga packages na nuay liga o abierto ya, taliga, kabar bien tarda. So, just to remind akil piaton mga apuera mga OFW di aton. So si imbya kita, make sure to usa ko na kelios akil mga certified. Además, tasuri también el DTI con mga OFW para escoger aquel mga cargo forwarders que fronto el servicio. Puera con este el DTI de más reciente ya establece también con un OFW Assistance Desk. Este tiene el obeto para asistir con mga OFW quien quiere manegosyo. Abierto según el OFW Assistance Desk del DTI para ayuda con mga OFW quien tiene el deseo principia un negosyo na syudad. Crisel Almonia, Dateline Zamboanga.